Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi August ni som pali hania thir tu le ngai thatu te du sakna chi bai kan buk thau chau ane Israel in Gaza City la tura operation lianber chu lakal pui chialo masala Gaza City pumpuya van borok lamatranga strike te ground strike te nasatakin ti pun ani meka hei wang hian mitam takin nun na hanchan pha mek bok ane naktuk maya hian Ukraine indona ti top tura Russian president le US president te inbiak na hanai hun tur ani towa inbiak na hitluang taka kalpuyani chuan Israel in Gaza of danang style in Russia chuan Ukraine rambung tren hengemaza chu hanup na hnuaya da antum donani anti amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane Israel chuan Gaza City hi hanlak zofel huna Palestine Hamas ho te hanin khorna mun Gaza ram chung mun thrang te beipui thak na kalpui chun zom hantum dona Times magazine in report an pek dan chuan Israel hian Gaza City latura operation lianber hi la kalpui ri lo ma sala Gaza City pumpuya air strike le ground lampanga in bainale in norton na chu nasatakin hantipung chomeka IDF te hian anchet na huang hanzo mai baka anchena sot leboka Gaza City a veng pathum zaitun te sabrat te talal hawa muna te natakin hanchemeka hei hi full scale operation lanichialo masala sumitana in buat saina chuni antibok Israel hian malak jungjung thailo na chan thilian tak pakhat awma politics sa boina hanaya hemichung chang hitoi tein hanthirlok taila kanron report photo in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai khuai sarkar in Trump kan tiang chi coalition government ania tichuan thlop tunga ber majority ani na hi July thalai holvela khan an hloto ane ahmasabera thamasa July nisom palia khan Netanyahu party thlop tu United Torah Judaism chuan coalition sarkar hi anchuasanani ti anpuanga atoi thayangin soitum jaltaila United Torah Judaism tahian haradi anti ultra orthodox zirlaita tana ham thatna chu ti tle mantuma wangin andulo ane tichon hemitranga nikhatah aliang tia July ni somparuka khan ultra orthodox polian tak dang sas party chuan Netanyahu coalition sarkar anthlop na tangin hanin nukdo kani ti anpuang veleta achan chu sarkarin Israel mi sipayalak dan thar hapasa chuan an malam huna haradi anti ultra orthodox sa khona kai noya zirlaiten sipaya tranglawa anol thrina chu nasataka khoi chathai tura an ngaya wang ane tichuan Israel rural nain sang kenesata sit jasom nizinga sit somnga chau Benjamin Netanyahu le athlop tu party te chuan an naita majority ani na chu hlowin minority anita ane tichuan Israel constitution a hetiang din huna hian an dina Benjamin Netanyahu hian hunreilo ta chunga sarkar thlop tu tur party te somlu ta majority ni na hi an changle thei hani lo chuan in than pui nei hun tur athen male Trump lakloa ramthroi tu tur in than na buat sai trul thut thai din huna anding ta hane tichuan haiwang hian Benjamin Netanyahu hian ama thlop tu party te a hip khom le thaina tur le mipui thlop na amu thaina tur hian in dona hi ama moni tin mipui tam tak tele opposition party ten chir thena tan han mangzuita dan thar siama pas jungjung thai ani tak lo wangin in dona hmuna po chak taka kepen turin harsat na hantok ta tichon sipai conscription anti civil meet te sipayalak dan tur kalpui tura han lo pas to po opposition party te chuan kalpui ri lowa titopri turin hantita hani hetianga politics thila harsana rang han to wang hian Israel security cabinet in Gaza City latura thutluk na hasiam nuwa daudala malazuilok dulo IDF chief of staff lieutenant general Ayal Zamir po ban ani lo chan khani tin media trend khat chuan han soibok ane tichuan tuna hian Israel prime minister din mun hi akhir lea country thiam dan tur chuan tuna tho pui part trend khat ta chuan Gaza hian lua rikda bon mai kha handu danania a sarkar thlop tu party thren khat ten chutianga wachet bon mai chu andu lo ve thung ane hetiang borok kara hian Benjamin Netanyahu hian athil tum hi kalpui tlang atum ru hlea the Times of Israel chuan politics lama hun har sale khir tak mai
Prime Minister Benjamin Netanyahu hian ato mek nakara hetiang thutluk nale malak nahi kalpuya ni trandonta ama IDF te chetna ngot khachu ani arinom tolowa Netanyahu thlop tu Israel sipai te hian dimdoi na han nei vakin arinom lawani antibok tichon nimin tlailam panga khan IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir Chuan Southern Lebanon lampanga Israel sipai te omna mun atlona Gaza pum puilak dan tu rom mannachu apomani ti asoinon lea Gaza City lakani photanga hemitranga hunreilo te a hian Hamas ho te hanchak na mun Hamas stronghold Gaza Strip om te chu beizui ani donani hati tichon ni minatang khan Israel sipai te Gaza City a nazokin hanchatan Israel ambassador to India Reuven Azar chuan Hamas ho noi bona turin Gaza Strip pum pui chu kanthunun dona Palestinian gunmen ho tomkhom na mun near kriat Gaza City chu lak masak barani nga chumizo chuan Hamas ho omna near kriat Gaza mun frang te beizui ani dona Palestinian firfiak te hian engtika ma min beilengai to lowanga kan thil tum hi kan chiang hleni hati The Times Magazine in report an pek chunjom dan chuan IDF te hian nimin jing kolen tiratang khan Gaza City a hian beipui thak na lian thamwak lo chu antanta mase Gaza City a amman chetna ai chuan na takle huamzau tak ani boka Gaza mundanga po silai pokri le bom pokri hriat tur hom deurang boka tichon Gaza Strip pumpuya hian Palestinian Authority te chuan nimin jing kolen tiratanga nitlak thleng khan Israel sipai ten nasataka hanron suwa samawangin Palestinian mi somriat le pakhat lain nunna anchan malani anti tichon Gaza City a po drone strike le leilam panga Israel sipai ten annorna natak mai wangin in beina lian tham taka chuka hriat thaichina nizan zanlai thleng khan Gaza City a marthlang lampang atua meria vela Palestinian mi panga velin nunnan chana hliam tur tam tak anum bokani anti Palestine thlop tu media trend khat ta chuan IDF te hi artillery hlom tak tak le tank rol tenen anron thok ngala hetianga ground offensive na taka hankal puinghal rol hian van borok lampanga po Israel drone thlok kolvel mutur anom deu ranga drone strike anaya mitam takin nunnan chanba ka Palestine mi puijinga hliam tur po tam tak anum bokane anti The Times chuan nizan zanlaya pel nuwa khan IDF te hian tank rol mangin na takin anura heibaka hian van borok lampanga tanga beina drone ringot chu du tok lawin fighter jet te hanron luta bom tam tak hanron thlaka heiwang hian mi som pakhatin nunna anchan belle toni tin han report bok Gaza mun sangranga chetna baka hian IDF te hian Gaza City a beipuan thlakna hian khopui chungchau nilawin khopui chevel te anchet na hian a hualvel veka hetianga Israel airstrike awang hian Gaza City bulloka thingtlang kho pakhata Palestinian mi pangai nunna anchanani tin han report bok Associated Press in report an pek dan chuan nimin khan chunlaya Gaza hian Palestinian Hamas tele Israel sipai te in ka ton na nasatak mai thlenga Hamas housing-a nunna chaning mozat anomin hriat ania tichon mundanga Palestinian mipui ten Gaza eilein tur an thonlu te anlo ngaka hetianga lohak tu Palestine mipui te hian Israel sipai te an chai boya wangin IDF te hian silai an metpuaka Mahmuna mi somni pangai nunna anchan halani tin han report bok IDF te hanchatran chawa khovel ramsang trangle WHO ngai point Israel chu andem thu hanron soinghala Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan heng mi pui te hi an chuana hun tur kan pea in beina hana satna mun combat zone atangin Gaza chuasana ramdanga hankal thaina turemo Gaza chung mun hima hankal thaina turin hunram chang kan pe boka mi pui te hian an du phot chuan Gaza Strip hi an chuasan thaya mase chu kannor luiwang anilawa chua kanram ti sakzo kane hati nimin lama kan chanchin thara The Times of Israel in an report in biakna nei turin Israelayo palai te Doha an kaldona ni ti kanron report chon kha nizan lama khan Associated Press chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan Doha mo Cairo mo poni sela Israelayo in biakram na thok tu negotiating team te tirtur hian Israel chuan roman na engma anei lawani anti heibaka hian in daulaya Palestinian mipui te ramdanga tamjok an tlan che thaina turin Israel Deputy Foreign Minister Sharon Haskell chuan South Sudan atloa South Sudan President nena Gaza Strip Palestinian hote South Sudan lama hanchen thaidan tur chungchang asoi puya
hei hi in dona na satak athen dona wangin mi puita mun danga thierson re andu wangania masa South Sudan chuan herot na hi annola official policy atilan chu andu lawani tin Associated Press chuan an report ane Israel in arwa manang takin beipui thak na hi kalpui tak tak alani lona UN le WHO point o anron nei zui ngala UN Secretary General Antonio Guterres chuan in dona hi Israel hian atop san lawani chuan United Nations blacklist sa Israel hi khung ani mai thaini tin vau khan na haron te chuaka Antonio Guterres hian nimin lama khan Hamas ho ta chu blacklist sa khung ani dona ni ti alo sei to bok ane ti chuan ni jan lama khan World Health Organization chief Tedros Adhanom chuan Israel sipai ten Gaza an bai zui zelawang hian damlo man mo thak taka en kol ngai mi singkhat sangli zariat zat anom toa heng mi te hian in dona wangin medical treatment damdoi manga en kolna engma andong thailawani ati WHO chief hian asoi zeldan chuan no pangdamlo en kol ngai somthum le panhi le puitling paruk te ramdang en kol tura ruai chua ania hemi rol hian midang somko le pakwa te po en kol na thajok dong tura ruai chua thaidan tur ro manna siame kania heng mi te hi Italy te Belgium le Turkey te en kol ani thaina turin ro manna kan siame kani ati Tedros Adhanom chuan Gaza tranga damlo te thiar chona turin Gaza tranga West Bank kaltlanga East Jerusalem lampanga kongpui kalchu atlai ma siam that aphutani ti asoilang boka inka haina le inrem na hi damdoi thaberani hatibok Israel Minister ten WHO chief hi anchanglet nuala he kongpui siam that hi Israel tan thil har satak ani lawa nireilo ta chungin siam that thei ani boka hei baka hian Israel chuan kongpui hi athalawani ti hi kan mu mai lawa masa WHO chief thil phut hi ti hlotlin thei ani lawani antia minister thenkhat chuan Gaza tanga firfiak polte Judai le Samaria kaltlanga hanlo lu thaina tur kongpui hi kan siam lawang anti Israel minister thenkhat te hian West Bank tia kan soi hi amma Bible history a minglo putto thin Judai le Samaria tin han soi thin ani Palestine thop tu Al Jazeera in voin lama update tharber anai dan chuan nimin jing nilai ni jing ma takatanga nizan thleng khan Israelin Gaza Strip mun rang a beina wanga Palestinian mi nunna chanjat hi atlem bera za antling toni tin han report ane hei baka hian Palestinian Authority te chuan Gaza Palestine mi ril drama wanga nunna chan chu jani somthum panga hantling toa anjinga hian no pang za paruk antelani tin an reporta hei hi mixing ta na chiatna na saber thlenna mun catastrophic level ani toni antibok masa Israel chuan hei hin nola Palestine ho ten ril drama wanga thianga han tarlan tam tak ta chu zirchian ania thudiklo an thedarani ti Israel chuan anem heta Gaza starvation tram rap thak takanga han soi hi ani na diktaka chuan khovel ramtina hian ni tin mitam takin nanna chikrang ranga wangin nunnan chana chung nanna chikrang rang nei damlona wanga nunna chan ta ta chu ril drama wanga thiangin Palestine Authority ta chuan an thedarani anti tinno pang belrok kenga ril tram takanga lang an thedar te po hetiang hi athlen lona turin Israel chuan Gaza hian Humanitarian aid tam tak thon lu aramtia voin thleng hian truck trip tam tak le bungrapur chi thona engemaza tatangin eilein turtele damdoi lampang chi te Gaza mun ranga thak reng alani bokane antibok Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan Gaza Health Ministry le Palestinian Authority ten until puan hi report diklo tam tak omni na hriata kanram Italy ringot po hian Gaza mi puiten in dona wanga tram antolona tur hian US dollar maktatoi tam tak man hu tranpuina humanitarian aid hi kanthon lut tone ati Israelin Gaza Hamas hote noibovek tuma beipui thak na ta na hai bot sai mek lai hian Beirut lampang point anram chunga Hezbollah firfiak polteom chu noibo hantum ve mek boka hemi chungchanga hian Hezbollah ho vulian tuber Iran chuan Lebanon hi kantran pui thaya Hezbollah lakah anmalak na hian thilti thaitam tak kannayani tin han sai chuaka Iran official senior tepo Beirut khopuya hanjin luta Masa Lebanon President Joseph Aoun chuan Iran official senior tenena kanram chunga thil thleng chungchanga ramdang tein rolna engma kanpom don lawa kan nolani tin harila hei baka hian Tehranin inrol tuma tongkam hanei jongjong a hian
thil siam thatna lam hoi engma kam mulawani hati bok Lebanon hian Iran enroll andulo na chan pakhat chu Amma Khan Iran Supreme National Security Council Chief Ali Larijani chuan Lebanon hian Lebanese sipai ten silai an ken ain Hezbollah ten silai an ken hi athazo kani tin alo soito ane Lebanon le Hezbollah chungchanga Al Jazeera in report an pek dan chuan Lebanon President Joseph Aoun hian hetianga Iran enroll lo tura Asia tirnua hian Iran Supreme National Security Council Chief Ali Larijani hian Lebanon President nena Ithian thale email ma te ichopol turani lawa Ithian tha chu resistance force te hania Hezbollah ten raman ven him chin hi ahlut zia ingai tua fo turani hatibok Masa Joseph Aoun chuan kanram chunga Hezbollah ten ralthuman ken hi ram sipai tatan himlo na haum thaya chu thil noi bautur chuan kumin kum top lamatangin bul kantran donane hatia Agence France Press chuan Lebanon thil tumdan hi uluk taka chut chuan Israelin Gaza la ka tumnen hian inzom na anai mai thaya Israel sipai ten Gaza chungchanga thileng kim hanti felvek nuwa Lebanese sipai ta chuan Hezbollah te ralthum tuntir turin Operation Tran antum ve boka hemiom zia chu Israelin Hamas ho te anoi chimi nuwa Lebanon hi atan pui thaidona Hezbollah ho te hanoi ron mai thaini hantibok hetianga Middle East lampang aboi violai hian Ukraine indonati topdan tur chungchanga thuthar danglam tak karonomta The London Times in report anpek dan chuan US le Russia chuan indonati topdan turatan Ukraine ramchu West Bank style lua androd donani tin an report ane hemiom zia chu tun thenga indona lare me mai 6-day war anti kha ania niruk chung jun ninga tranga nisom kumsang khajakwa somruk pasaria khan Egypt le Arab ramtanen Israel kha hanin dauta atoi jong in soila amazon khachuan Jordan control na huaya West Bank hi aum thin ane tichuan tuna hanin dauna mun Gaza hi Egypt control na huaya aum thin bok ane tichuan Egypt sipai ten Sinai tlanga tangin Israel bai turin hanonin chapluta Israel long te Strait of Tirana handang chat boka mase kumsang khachakwa somruk pasari jun ninga halo thlen chuan Israelin achet khala Egyptian force Sinai inkultelaka hian preemptive airstrike anai zuita juninga vek hian Egypt thlopin Jordan sarkar chu aron enroll veleta hane mase Israel chu anlo ngamlo na samaya nithum chungin Israel sipai ta chuan West Bank kanla East Jerusalem manla Jordanian force ta chu Jordan lui kanti Jordan River thlengin annor tolta hane anin dozel dan chanchin hi chu kan chui zui lowanga Putina hian engtin nge Ukraine ram chu West Bank style luatum ti hi kan chui tur berzok chu ania tichuan Israel chuan West Bank hi East Jerusalem telawin anram chunga rinlut chuanglawin sipaite opna hnuaya adata Israel sipaite trangin governor te handata civil affairs le land policy le security te chu anen kolna hnuaya andata hane tichuan Israel sipaiten an control na chunga da ani wangin Israel ram nilo masela West Bank ka hian Israel chuan in te asa mihringa chen beltir zela Bible mun poimo te Israel chuan an lua heba ka hian melma te beina tana munrem chang le Israel nena in kalpona munrem chang strategic area zongjong chu Israel mi te tan an lua tir zela chu tun thleng hian an boina halani tazel bok ane tichuan The London Times in report an pek dan chuan Russia po hian hetiang deuh chia hian Ukraine ram hi lua atum don ni na hriata tuna Ukraine ram sipai ten an lua to chin chu economic le military lama athunun vek dona mase ma Russia ram chunga hanlo rin lu to na annexation chu thria aninga Russia ram chunga rin lu silawin Ukraine region panga ta chu Russian sipai ten chuasan lawin hanop zuyanga mase US nen inrem na thuthung siamin in beichun zom lawa ceasefire agreement siam turin rom manna annayani anti The London Times nena hian US National Security Council chunga mipoimo tak mai chuan herot na hi President Donald Trump ayo palai Steve Witkoff le Russian President Vladimir Putin te in biakna khan chop chua ania US chuan hetianga thilti hi boina chinfelna kong nai bera angayani tin The London Times hian an report bok ane tichuan US President Donald Trump chuan hemi mildo hlek hian nizan khan thucha soya
tun karjir top ni August ni sompanga Russian President Vladimir Putin nen Alaska kanin biak na tura hian ramin lak sak na tur annexation lampang engma soi ani don lawani hati the independent chuan hetianga ha soi na chan chu Russia hian Ukraine ram annex atum tolawa Israel in West Bank athun huaya ada danang che khan Ukraine rambung thren frang Russian sipai ten anop nan huaya mek ta chu Russian sipai te control nan huaya da zui han tuma chuwang chuan ram annex chungchang hi engma soi atulova Donald Trump thusoi hi adik chia ma se Ukraine tan chuan thil thalo takani hantibo tichuan hemi mildew tho hian Politico in report an pek dan chuan French President Emmanuel Macron chuan US President Donald Trump nen in biak na hunengama chan chung hanaya Macron chuan US President Donald Trump chuan Putina nen anin biak na tur kongfranga hian territorial concession santi rambung thren in pek na tur chungchanga in biak na chu Ukraine chawin hanai thaidona President Trump chuan Ukraine rambung thren te Russian nena ahlan lawang ti minti amani hatibo tichon Russian media TASS News in report an pek dan chuan Alaska President Trump le President Vladimir Putin te in biak na hi tluang takin hakal thaini chuan frontline mai ba ka Ukraine na hanin dona zongjong chu top san lailo ka ceasefire agreement siam thai ngei han bai se ni ti an reporta tichon Alaska in biak na hi tluang taka hakalani chuan karle lampanga hian Russia US le Ukraine in mukhom na trilateral summit nei turin rom manani hantibo French media AFP in report an pek dan chuan President rilrufim tak Macron hian President Donald Trump le President Vladimir Putin te hian thil tumru kanayani chuan muthiam lo tur khop ani lawa Donald Trump le Vladimir Putin te thil tum hi athop emi tin zo na hanaya Hebaka hian AFP chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky hian anthil tum hi amhutlang niin ahriata Zantina video message sati chuatrinangin nizan khan video message sati chuak lea heta hian Ukraine tellawa in biak na thutluk na siam rang chu Ukraine chuan apom don lawani ti asoinon leni hantibo